Warubizi. Shalom shalom bakunzi wa Warubizi, turagarutse kandi kuri wa munsi wanyu mukunda w'ikiganiro ca Warubizi. Tuba dukumburanye nk'ibisanzwe nuko nama ndabibabwira nuko intana rimwe ndabamenyera muri abantu badasanzwe. Uyu munsi rero imbere yuko ngira ico ndabashikirije, imbere yuko ndabapresenta umutumire wanje, nashaka kubibutsa ko dufite igikorane. Ku munsi wa gatanu turafite igikorane, ku munsi wa gatandatu turafite igikorane, ku munsi wa Mungu turafite igikorane. Baraza kubashirira ko flyer ababijejwe ngaha nyene muraza kubibona. Dufite igikorane kidasanzwe ishengero rya CS, atuza turiko turibuka imyaka 2 ishengero ritanguye. Nukuri kaze tubane kandi muzogira umugisha udasanzwe. God bless you. Rero mfite umutumire wanje uyu munsi. Uyo mutumire ni umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana araza kubidondora. Nta kintu ngiye kumuvugako, ariko ni umukozi w'Imana, ni pasteur, ni umumama mbaye ndayobwira, ni umupasteur, araza kubabwira byinshi. Topic yacu y'uno munsi, ijambo ry'umutwe rivuga ngo ubugingo butakira Imana. Donc ubugingo burimbuka butakira Imana. Nibaza ko muri muza kubitahura canke aza kubivuga mu majambo yiyoroheje canke agwiriye. Imana we umugisha rero, mugumane nanje ngiye kumubereka. Shalom shalom. Ishengero Christ Life Center CLC binezerejwe no kubatumira mu birori by'isabukuru ryayo rigira kabiri ritanguye. Tuzoba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye nka Apotre Apollinaire Habonimana avuye mu Burundi, Pastor Evode Nduwimana n'umufasha wiwe avuye muri Canada, Reverend Pio Kwigize n'umufasha wiwe avuye muri Maine, n'abandi bakozi b'Imana batandukanye. Ivyo birori bikaba bizoba ku magenekerezo akurikira: kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo rya 18 kuva igihe cy'isaha 2 z'ijoro gushika isaha 5, kuwa gatandatu igenekerezo rya 19 kuva isaha 4 z'igitondo gushika saa 8 z'umuhingamo. Hateguwe igikorane nkanishabwenge ku barongozi. Kuri uwo munsi nyene kuva isaha 12 gushika saa 3 z'ijoro hazoba hariho amateraniro yo gusangira ijambo ry'Imana no gutazira Imana hamwe n'abaririmbyi batandukanye nka Lionel Chusa avuye muri Oregon. Ku munsi w'Imana kwigenekerezo rya 20 tuzohimbaza Pasika kuva igihe cy'isaha 4:30 z'igitondo gushika isaha 7 z'umuhingamo. Tuzoheraheza ibi birori no guhimbaza isabukuru y'imyaka 2 CLC imaze ivutse. Bikazotangura kuva isaha 9 z'umugoroba gushika isaha 3 z'ijoro. Muze dusangire uwo munezero kuko Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Shalom shalom mama. Shalom. Nkuko mije kubibwira abakunzi bacu ba Warubizi, mugiye kubidondora. Nibaza ko ari rya mbere babonye kuri no platform ya Warubizi. Mwidondore mu buryo bwose mwumva, umuntu nahazoba ari i Kigali, i Bujumbura, ahantu hose azomenya ngo uriya ni naka. Yego je ndabazi, ndashaka mwibwire abanywanyi bacu ba Warubizi. Kazi. Urakoze cyane. Nitwa Dorose Mutabazi, ndi umukozi w'Imana koko nkuko Sandrine yababwiye, ndi umushumba. Je n'umutware wanje dushumbye itorero ryitwa Christ Gospel Fellowship riri mu Rwanda, ariko turi hano muri Amerika muri iki gihe. Rero ndanezerewe cyane, ndubatse nkuko nababwiye, hanyuma mfite n'abana. Ndanezerewe rero cyane uyu munsi wa none. Ndagushimiye cyane Sandrine ko wantumiye kugira ngo tugirane iki kiganiro. Nkunda kuganira kandi nukuri kuko tuganira ibyiza biranezeza cyane. Imana ibaha umugisha. Amen amen amen. Ego nkuko mwaje kubyumva rero, ni umupasteur, ni umukozi w'Imana, kandi nukuri ubu muzoze muramenyera ko nzoza ndabavangira. Hari igihe hazi intahe, hari igihe hazi ubutumwa, ibintu byose muzoza murabyumva, mube ready. Kandi umuntu wese afise niba ari ikintu cyose ashaka kuvuga cubaka umubiri wa Kristo nkuko nayo babwiye, azoturondere, azokwandika iyo nimero canke azampamagara ubwanje andondere canke ace ku muntu wese yobanzi ambwire. Nukuri ni ibintu biryoshe, kandi ndashima Imana ko abantu basanzwe bari no hanze bariko bagenda banconnecta n'abantu tutanazinanye, ugasanga baranconnexa n'umuntu hama nkamukoresha. Nawe ubibwire mugenzi wawe wowe uzi ko afise intaye canke afise ico yobwira ishengero ry'Imana kugira ngo rifashwe.
kaze rero tugiye gutangura ikiganiro cacu nyezina. Mama, turashaka ko mudusengera kugira ngo umuntu wese aza kumva kino kiganiro kize gifasha ubugingo bwiwe, kuko ari nawe intumbero yacu y'iki kiganiro. Kaze mudusengere. Murakoze. Data uri hejuru ya byose, turagushima, turaguhimbaza, uri Imana yacu. Tugushimiye uyu munsi mwiza waduhaye, kandi tugushimiye yuko urimo hamwe natwe. Umwami Yesu waratubwiye ngo aho tuzateranira 2 cyangwa 3 mu izina ryawe, ngo nawe uzaba uri kumwe natwe. Uyu munsi rero turi hano mu izina ryawe. Tuguhaye ikaze rero hagati muri twe, kuko urahari. Tuguhaye ikaze Mwuka Wera, kugira ngo iki kiganiro kibe ikiganiro gihesha abantu umugisha kandi gikiza imitima myinshi, kandi kigarura benshi kuri Kristo. Kandi natwe ubwacu kugira ngo kirusheho kutwegeranya nawe. Dufite akanwa kawe Mwami Yesu, dufite akanwa k'Umwuka Wera, ntitukiriho ku bwacu. Rero turakwinginze Mwuka w'Imana kugira ngo uvugire muri twe, tuganire neza, maze ibitabo by'ijuru bibumburwe kugira ngo ibiganiro byacu byandikwe. Iyo niyo ntego dufite. Twibuka ko Mwami Yesu igihe wajyaga uhura n'abantu ukiri hano ku isi, watangiraga ikiganiro ariko gifite intego, kandi intego nziza, kigasoza cyeretse abantu iby'ubwami bw'Imana. Uko niko tugusabye uyu munsi kugira ngo natwe ikiganiro cyacu kigende. Urakoze rero, turagushimye mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Amen, amen. Murakoze cyane mama pastor. Twashaka rero dutangura ikiganiro cyacu. Ndashaka ndababaze, nabwiye abanywanyi bacu ko tugiye gutangura kuri topic ivuga gutaka k'ubugingo burimbuka. Ndashaka mutubwire, mbega iyo umuntu avuze gutaka k'ubugingo burimbuka abashatse kuvuga iki? Iyo umuntu avuga gutaka k'ubugingo burimbuka, nakwiheraho jewe. Nakwiheraho, nakunze Imana kera nkiri muto. Ariko nkayikunda mu nzira zidasobanutse. Nkahora numva mfite icyuho, nubwo nabaga nshaka Imana, nshaka gukorera Imana, nshaka kumenya Imana, nkasanga ndashaka gukorera Imana, ariko nkumva hari ahantu hari icyuho. Njya nibuka umunsi umwe nigeze kubwira papa, twagiye ku rusengero, ndamubwira nari ntarakizwa, urabyumva, ariko nashakaga Imana, umutima wanjye ushaka Imana. Namenye ijambo ry'Imana, naragiraga inka kera nkiri muto. Noneho nza gutira Bibiliya y'abaturanyi babagiraga Bibiliya, twebwe twasengeragaho tutasomaga Bibiliya, tutatungaga za Bibiliya. Ariko nkajya nsoma Bibiliya, nkakunda udukuru two muri Bibiliya, nkakunda izo nkuru, nkumva ziraryoshye, nkazisoma nk'inkuru. Ariko sinkamenye ngo cya gihe uko usoma ijambo ry'Imana uriyurakira Umwuka Wera, kuko ryahumetswe n'Umwuka Wera. Iri jambo buri nyuguti yaryo iri mu Mwuka w'Imana. Sinkamenye ko nari ndiyo nakira Umwuka w'Imana. Noneho nangira kugenda mpishurirwa ko ubugingo bwanjye bwashakaga Imana, busa nkaho burira bushaka Imana. Hari umunsi umwe najyanye na papa, nari ngiye kubabwira, tugiye ku rusengero, nkifuza ngo ntange mu ituro ku rusengero. Nkumva ndashaka ngo anshyire mu giseke cy'amaturo. Mbona turatashye, ariko ngenda mbabaye ko kuki papa atantanze, kubera nakundaga Imana cyane. Ariko nkasigara numva mfite icyuho muri jewe. Ariko aho naje gusobanukirwa ko Yesu aje hano mu isi, yaje kubera ko hari ijwi ryumvikanye mu ijuru ry'abantu b'Imana bazimiye, bitewe n'amagambo yaje akavuga, bitewe n'amagambo yatubwiye. Bitwereka yuko ijwi ry'umuntu uri mu byaha, utaramenye Imana, naho nyamara yabavuga Imana akayivuga, akajya no mu rusengero, ariko nyamara akaba muri we adatunganiye Imana, atarahura na Kristo, ataragirana ubwo busabane n'Umwami Yesu, adafitanye uwo mubano nawe, n'ubundi ubugingo bwe buracyataka bushakisha ukuri nyako. Nanjye rero uko niko nari meze. Noneho rero ahangaha nsubiye kuri cya kibazo bajije, uti gutaka k'ubugingo burimbuka bisobanuye iki? Hari ugutaka k'ubugingo burimbuka kw'inshuro ebyiri. Hari ubugingo butaka bukiriho, bugifite amahirwe yo kuba bwakwakira ubutabazi. Ariko nanone hakabaho ubugingo butaka bwararangije gutakaza amahirwe. Ibyo wenda turaza kubireba mu byanditswe. Bwararangije gutakaza amahirwe, umuntu ntakiri hano ku isi, ubugingo bwe bwararangiye, bwararimbutse, ariko aho ari arataka, arifuza ati cyama nkongera nkumva ijwi rimbwira ngo ihane.
icyampa nkongera nkabona umuntu wankura ahantu noneho nagenda nkakizwa, nagenda nkakora umurimo w'Imana, nagenda nkabaho nk'uko Imana ishaka, nkabaho nejejwe kandi nkiranuka. Hari ibyanditswe rero wenda ndaza kubivugaho nyuma, sinzi niba nakomerezaho cyangwa se ntacyo. Reka mbaye ndabaza aka kantu, ikintu icyo gihe mwari mufite imyaka ingahe ku buryo mwiyumvira kuba igitambo, kubi ishikanwa, niko tuvuga mu Kirundi, kubishikanwa ry'Imana? Icyo gihe mwari mufite imyaka ingahe? Ndatekereza ko nari mfite nk'imyaka 13, ni ugukeka, kubera ko urabizi iby'iwacu kenshi ntabwo ibintu byo kumenya ngo navutse ryari tugenda tubimenya dukuze, ariko ubundi hari nko muri iyo myaka 13, nari nkiri umutoya rwose cyane. Rero ndiko ndibaza jewe, ni gute umwana w'imyaka 13 yo kumva ko afise ko ubugingo bwiwe buriko burarimbuka? Ni iki wewe cagutumye kumva ko woja gutangwa nk'ikimazi? Wari ubayeho neza, iwanyu mwari mufise inka? Kera umuntu yari afise inka, mbese n'ubu umuntu afise amararo y'inka n'ibiki, yaba ari umuntu w'umukire, mwumva mwari abakire muri ico gihe. Ni iki cyatuma wovana na papa wawe ukavana na mama wawe ukaja gutangwa kw'ikimazi? Kuko tuzi ko ikimazi, yego sinibaza ko watahura ukuntu Imana yego warayikunda, ariko ico kintu cyagusugumira kuri iyo myaka cyari giki? Nibyo bya bindi nakubwiraga, navuze nti twasengeraga mu idini, ariko idini itatubwiraga kiza, ariko niko hahandi nakubwiraga nti nasomaga Bibiliya, noneho uko nyisoma nkasoma nzi ngo ndasoma inkuru, ariko Umwuka Wera akagira ukundi kuntu anyinjiza muri iri jambo, nkaryumva atari inkuru gusa, ahubwo nkumva hari ikindi kintu kinkurura, nkumva mfite uburyohe mu Mana nshaka, nkumva ahantu nshaka kugera, kandi bitandukanye n'ibyo ubwirwa n'abapasiteri, bitandukanye n'ibyo mbwirwa naho nasengeraga. Ntabwo rero nashaka kuvuga amazina yaho, ariko najyaga njya ku rusengero cyane, nkabikunda ariko nkasigara numva afite icyo, aho nangiye kumenyera ijambo ry'Imana, gusoma nararisomaga, numvaga ntarizi cyane ariko nkarisoma, ariko nkajya ngenda mbonamo ibintu bintera kumva afite inzara n'inyota yo kurushaho kwinjira, kurushaho kumenya, ariko ntaramenya ko hari ahandi umuntu ashobora kujya, ntaramenya iby'agakiza, numva ahubwo nkwiriye kwirundura cyane, nkajya muri ya dini yanjye nkayirunduriramo, bakanantanga nkaba uwayo, iwacu nkavayo, kuko iwacu nakuze nyine mbona batujyana muri urwo rusengero ariho dusengera, ariko nkumva muri jyewe harimo icyuho, aho ntangiriye gusoma ijambo ry'Imana. Iringiri riri mu muti, iringiri rijya rihumura amaso, wari uri mu bintu utazi ibyo urimo, ariko uko usoma ijambo ry'Imana, ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, uri urakira, urasoma ariko urasa nkaho wakira, urimo you are inhaling, urimo guhumeka winjiza. Nuko nkuko rero byangendekeye, numva ko ari ubuntu bw'Imana bwansunikiraga kugira ngo ndusheho kumenya. Yes. Ko hama mwatubwiye ngo hari abantu babiri bari muri uko gutaka. Yego. Hari abantu mwatubwiye ngo bashobora kuba bazi ko bakijijwe, ariko ubugingo bwabo ngo bukaguma butakira Imana. Yego. N'abandi abo n'abakiri muri buno bugingo, n'abandi bamaze kuva muri ubu bugingo, nabo nyene bataka. Mwodusigurira kuri abo bantu babiri, nimba bishoboka mukaduha n'ivyanditswe. Yego. Ndaza gusomaho ibyanditswe, ariko reka ntangirire ku cyanditswe kiri muri Luka ibice 19. Uhereye wenda nasoma umurongo wa 10, ariko mbere y'umurongo wa 10 tujya tubona Kristo anyuza ahantu muri Yeriko. Yaranyuze i Yeriko, noneho hakaba hari umugabo witwaga Zakayo, yari umugabo mugufi cyane, noneho akaba yarumvise inkuru za Yesu. Agahora ashaka kumubona, agahora yifuza kuzahura nawe, akajya yumva bavuga inkuru ze. Umunsi umwe Yesu yarari yanyura ahantu bita Yeriko, noneho wa mugabo arabimenya ko ari buhanyure, ariko hakaba hari abantu benshi cyane bari bamuzengurutse, ku buryo uwo mugabo yari mugufi cyane ntiyajyaga kuzigera amubona. Ariko yigira inama, ariko reka nurire igiti, ibyo ari byo byose ndamubona. Yifuzaga gusa kumubona, afite iyo nyota yo kumubona. Aragenda yuriye igiti, Yesu aramubona, ati Zakayo, ati manuka muri icyo giti, kuko uyu munsi ndataha iwawe. Arangije
Zakayo amanuka yiruka. Njya mutekereza nkatekereza ari nk'umwana ubwiye ngo tebuka bya bindi washakaga ngiye kubiguha. Yamanutse yiruka amanuka muri cya giti ajya hasi aragenda noneho ajyana na Yesu mu rugo iwe. Ariko bari mu nzira bagenda abantu abafarisayo n'abandi bantu b'abanyamadini bari bahari bagaya Yesu cyane. Baramugaya baravuga bati ariko kubera iki Yesu ajya gusangira n'abanyabyaha? Kubera ko Zakayo yari umunyabyaha, yari umukoresha w'ikoro, yamburaga abantu, yibaga abantu, yari yarabazengereje. Mbese yari igitutsi muri society, yari yarahindutse igitutsi. Mbese abantu bumvaga yuko adakwiriye kubabarirwa, ariko nyamara umutima we wifuzaga Kristo nubwo yari ataramumenya. Ariko Yesu aragenda ageze iwe, yumvise ukuntu abantu bamukurikizayizinga, aravuga ati ariko abwira Zakayo ati uyu munsi agakiza gatashye iwawe, ati kuko uyu nawe ni umwuzukuru wa Aburahamu. Umuntu wese, twese uko turi ahangaha ku isi twahindutse abuzukuru ba Aburahamu binyuze muri Kristo Yesu. Arangije aravuga uyu murongo wa 10 bariho dusoma, kuko ibyanditswe ni birebire ntabwo twabisoma byose. Ndacyavuga kuri wa muntu ugifite amahirwe, ufite ubugingo butaka bushaka kubona Imana, ariko nyamara akaba agifite amahirwe yo kuyibona koko. Aravuga ngo Yesu aza kumubwira, aza kuvuga ahangaha ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Tuzi neza ko mbere na mbere Yesu aza hano mu isi nuko hari icyari cyarazimiye, hari umuntu wari warazimiye, umuntu w'Imana yari yarazimiye, yaratandukanye n'Imana. Aza kugira ngo ashake kandi akize wa muntu. Noneho ntibyari byo kumushaka gusa ngo amubone amugarure, ariko yagombaga no kumukiza. Buriya iyo umuntu yazimiye, iyo umuntu yabuze cyangwa ukayoboka burira mu ishyamba, haba trauma, ugira trauma, ugira ubwoba, ukagira trauma. Noneho rero Yesu yashaka kugira ngo ashake uwo muntu amubone, arangiza anamukize. Amukize ibyamukomerekeje, amukize bya bindi byamugiyemo bitakwiriye kuba bimurimo. Uwo ngo ni wa wundi. Nanone muri Luka ibice 15 ho ntitwasoma, Yesu yaravuze ngo umuntu avuga umuntu w'umwungeri wari ufite intama 100, ati se habuzeho imwe ntasiga za zindi 99 zidakeneye zimeze neza, akajya gushaka ya yindi imwe yazimiye. Arangije aravuga ngo umuntu wazimiye cyangwa se umuntu umunyabyaha umwe iyo yihannye ngo mu ijuru haba umunezero. Urumva uyu muntu ari hano mu isi arayobye, arazimiye, ariko nyamara afite umutima wifuza Imana, ariko ntazi ukuntu yabigenza. Dufite rero noneho n'abantu mu nsengero, mu rusengero muri iki gihe. Muri iki gihe dufite abantu bari mu rusengero barakora imirimo, ariko mu by'ukuri wabona inzira zabo ugasanga ntaho zihuriye n'Imana. Ndetse niho hahandi Yesu yavuze ngo umwana w'umuntu ngo abavuga ngo mwami bose ngo si bo bazabona ubwami bw'ijuru, si bo bazaraga ubwami bw'ijuru. Ariko uyu muntu turimo kuvuga ubugingo bwe butaka bushaka Imana, aracyafite amahirwe mu gihe akiri hano ku isi. Ariko noneho wa wundi utaka ariko ubugingo bwe byararangiye atakiri ku isi, yararangije kujya mu nzira yo kurimbuka, uwo nguwo nawe byararangiye nyine. Nta kintu, nta n'umwanya Imana imutaho, byararangiye, ibyo byararangiye. Ariko Imana ihora ifite imbabazi, itegereje wa wundi n'urukundo rwinshi, wa wundi ukiri hano utararimbuka, utarava mu mubiri, kugira ngo nawe azagaruke. Yesu ashimwe cyane. Noneho rero wa wundi warangije kurimbuka, ndagira ngo dusome icyanditswe kiri muri Luka ibice 16. Luka 16 turaza guhera ku murongo wa 19. Ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza, iminsi yose agahora adamaraye. Umuntu yahoraga adamaraye. Ngo kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro, wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyemo ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. N'umutunzi nawe arapfa, arahambwa, ageze ikuzimu arababazwa cyane. Yubuye amaso
areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye, arataka ati Aburahamu sogokuru mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mu tuzi antonyangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi none aguwe neza hano naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho aho muri batabibasha, kandi n'abavaho batagera hano. Nawe ati ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati oya sogokuru. Aburahamu ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ni amagambo maremare ariko kugira ngo umuntu yumve inkuru iri muri iri jambo ni ngombwa ko umuntu asoma inkuru umuntu akayumva. Urabona bari abantu babiri. Uyu mugabo Lazaro yari umukene, yari arwaye afite ibisebe agatungwa no kurya ubuvungukira bwo mu rugo cyangwa se munsi y'ameza ya wa mukire. Umukire nawe ngo yahoraga amerewe neza ngo adamaraye. Mu Kinyarwanda kudamarara ni wa muntu nyine uguwe neza udafite ikintu kimuteye ubwoba, uguwe neza nyine. Ariko igihe kiragera aba bantu bombi barapfa. Umukene arapfa ngo aragenda abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. N'umukire noneho arapfa we ngo ajya ikuzimu. Aba bantu rero bombi kuba barapfuye, kuba Lazaro yaragiye mu gituza cya Aburahamu ntago bisobanuye yuko, ntago bivuze ko yagiye kubera ko yari umukene. Oya, bibaye ari ibyo abakene bose bajya bigumira mu bukene kugira ngo bazajye mu ijuru. Ariko ikintu kimwe gituma umuntu ajya mu ijuru nuko yakiranukiye Imana, wihaniye ibyaha, buri yari afitanye umubano n'Imana kandi mwiza. Muri ubwo bukene bwiwe yarakennye, yarababaye, yaryaga utuguye hasi, ariko umubano we n'Imana wari mwiza kuko aho yagiye niho habitubwira. Ariko wa wundi wagiye ikuzimu wa mukire nawe ntabwo yagiye ikuzimu kubera ubukire, kubera ko yari umukire. Oya, ahubwo nabyo bitwereka yuko umubano yari afitanye n'Imana utari mwiza. Aragenda, ariko amaze kujya hahandi kuzimu aho ababarizwa, twabibonye ko yagiye mu muriro. Agezeyo yahoraga ataka kubera ko ikintu noneho kibabaje, yarebaga wa mukene yashoboraga kumubona. Ushobora kwibaza ngo ese umuntu yari hariya abareba ibiri hariya hejuru. Nibyo aho ngo biratwereka. Yarebaga Lazaro ari mu gituza cya Aburahamu aguwe neza, we ari yarababararaka mu muriro, ararira arataka. Ndakubwira ngo n'uyu munsi urabona ibi byanditswe igihe byandikiwe ntabwo tuzi igihe yari amazemo. Ni inkuru Yesu yavuze cyangwa se n'ibyanditswe byera. Ariko na n'uyu munsi aracyataka. Uko gutaka kuracyahari, kandi si we wenyine, ni abantu benshi, abantu bose bapfuye badafitanye umubano na Kristo, abantu bapfuye barimbutse, bose uyu munsi barataka, barifuza icyabakura aho hantu. Noneho ariko ntabwo bigishoboka. Nakubwiye ngo uyu mugabo yamaze kugera hariya hantu nibwo yamenye ngo uzi ko birangiye, uzi ko ngeze kuri finali, uzi ko ngeze hahandi ntashobora kugaruka, ngeze aho birangiye na bwa bukire bwanjye ntabwo bushobora kunkiza, birarangiye, ni finali, byarangiye. Urumva haza kubona noneho Aburahamu aramwinginga, wambabariye ukohereza, yari ameze nabi, ukohereza Lazaro agakoza urutoki, yifuzaga igitonyanga cy'amazi, kandi wibuke yari umukire.
yari umukire, yari afite byose, ariko agera ahantu yifuza igitonyanga cy'amazi adashobora no kukibona. Byaramurangiriyeho, nta kindi kintu ashobora guhindura, byararangiye. Ni nko kuvuga ngo okay, ubu nta kindi kintu, ubu nibwo buzima ngiye kubaho. Icyo gitonyanga cy'amazi ntiyashoboraga kukibona. Aburahamu yaramushubije, mbese yagiranye ikiganiro na Aburahamu. Ibi byanditswe, iyo biza kuba bitaranditswe, ntabwo twajya kuzigera tumenya iki kiganiro. Ariko yagiranye ikiganiro na Aburahamu, uyu mugabo. Nawe yari umwuzukuru wa Aburahamu. Wumvise ko Aburahamu yamubwiye ngo mwana wanjye, nawe yari umwana we. Ariko imibereho ye cyangwa se imyitwarire yagize hagati ye n'Imana yamujyanye aho atagombaga kujya. Ni umwana wa Aburahamu warimbutse. Ariko yari ari yataka, arira, yifuza. Noneho aza kugeraho yamubwiraga ati nibura niba bidashoboka ko Lazaro anyoherere ashyira utuzi ku rurimi, mwohereze agenda ajye kubwira bene data kugira ngo batazaza aha hantu ndi. Urumva ari yarataka ariko nta butabazi ashobora kubona. Arangije Aburahamu nibwo yamubwiraga ati rero hariyo Mose n'abahanuzi, nibatabumvira n'ubundi n'uwazutse ntabwo bazamwumvira. Bisobanuye iki ahangaha? Uyu munsi ntabwo Mose akiri hano, nta n'abahanuzi. Abahanuzi barahari. Abahanuzi nibo batwebwe, nibo bakozi b'Imana. Ariko Mose ntagihari. Uyu munsi iyo icyo kiganiro aza kuba uyu mugabo yagikoranaga na Aburahamu kuri uyu munsi, yakaba yavuga ati Sandrine ariyo, hariyo n'undi, akabavuga amazina, hariyo n'abandi bahanuzi. Abo ngabo nibabumvira bazakiza ubugingo bwabo. Ariko nibatabumvira, ubwo nyine nibatabumvira ubwo nta n'undi bakumvira n'ubwo yabazutse. Rero muri make, cyangwa mvuze byinshi, ariko muri make urumva hagati itandukaniro ry'umuntu ubugingo butaka, umuntu utaka ubugingo bwe buratakira muri we. Ese abo bantu bafite ubugingo butaka ni bande? Niba abandi duturanye, niba abandi bari mu miryango yacu bataramenya Imana, ndetse ubwo bugingo bwabo barataka batanabizi, nta nubwo babizi, ariko imbere muri we hari ikintu gihamagara Imana. Hari ubugingo bwe burashaka Imana kugira ngo, kubera iki? Imbere habo ntabwo ari heza. Ariko uyu munsi ni abaturanyi, ni aba mu miryango yacu, ni abo dukorana, ni abantu duhurira nabo mu nzira turababona ahangaha hose ku manywa na nijoro. Ni abo ngabo. Ubugingo bwabo rero bukeneye Aburahamu, nako bukeneye Mose n'abahanuzi b'uyu munsi, aribo twebwe, kugira ngo tubabwire ko hari ahantu habi, hahandi wa mugabo yashakaga ngo batume Lazaro ngo aze abwire bene wabo. Rero ni twebwe dufite iyo nshingano uyu munsi. Yego, murakoze cyane, n'ukuri mubisiguye neza, kandi ndizera ko abanywanyi bariko baradukurikirana batahuye. Ariko ndashaka ngo aho hantu, iyi nkuru y'aba bantu babiri, hari ahantu nigeze gusoma muri Bibiliya, sinibuka neza igice, haravuga ngo Mana uzumpa ubutunzi ariko undinde nk'umubundengeye bumbuza kubona ijuru, ariko kandi undinde n'ubukene kugira ngo nabwo ntazidoga nkabura ijuru. Eske muri aba bantu babiri kandi handi abantu nabo bagaca basigura ukuntu urumva ngo gutunga n'icyaha. Sinzi ko ari imyumvire y'abantu iratandukanye. Hari abantu bumvise iyi nkuru bayifata ukundi kuntu, yumva ko gutunga biteye ubwoba, akumva atorenza nyuma yogumiza ibyo byo muri Bibiliya akaba umukene cyangwa akaronka icyo agaburira umwana kandi bikamurinda no kwidoga. None ni iki mwobwira abanywanyi bacu bariko baratwumviriza uyu munsi? Ushobora gutunga kandi ubugingo bwawe ntibutake ukazobona ijuru, kandi ugashobora no gukena kandi abo bantu bose umwe ntaje guke uwundi ngo aje guke. Ntibumve ko umwe umutunzi abwiza kuja muri Gehinomu, umukena abwiza kuja mu ijuru. Yego, mwotubwira abanywanyi bacu bariko baratwumviriza aho hantu. Yego, urakoze cyane. Nkuko nakubwiye kuri iyi nkuru, navuze nti uriya mukene ntabwo yagiye mu ijuru kubera ko yarakeye, kandi n'umukire ntiyarimbutse kubera ko yarakize. Ahubwo byose byatewe n'umubano bari bafitanye n'Imana. Umwe yari afitanye umubano utari mwiza n'Imana, undi afitanye umubano mwiza n'Imana. Tugiye no gutanga urugero, yewe ndabikizi icyo cyanditswe uvuga. Hari naho Yesu yavuze ngo biragoye ko umukene ngo umukire ngo yinjira mu bwami bw'ijuru, ngo bimeze nk'uko indogobe yaca mu izuru ry'urushinge. Ariko umukire wa mbere tujya tubona ni Aburahamu.
Aburahamu Imana yamuhaye umugisha ariko yari afitanye n'umubano mwiza cyane n'Imana. Ni wahindutse sekuru wabizera. Kubera rero umubano yari afitanye n'Imana, ntabwo ari uko yari afite ubutunzi bwinshi, ahubwo Imana yamuhaye umugisha kubera yari afitanye umubano n'Imana. Rero iyo ubutunzi buza kuba bubuza umuntu ijuru, Aburahamu ntaba yararigiyemo kuko yari atunze cyane. Ariko ikibi ni ukuba umutunzi warangiza bwa butunzi bukaguhindukira Imana, bakaguhindukira ikigirwamana, ukaba ari guhangaho amaso, bukakubuza Imana, bukakubuza gushaka Imana, bukagutera ubwibone, bukagutera kwishyira hejuru, ukabukoresha kurenganya abantu b'Imana. Ariko reka nkubwire, hari abantu batunze bafite ubutunzi bw'iyi si, ariko pe ujye ureba ukagira ngo ntibanabizi ko babufite. Urumva, baca bugufi bagasenga Imana, bagashaka Imana, bakigisha ijambo ry'Imana, ugasanga mbese ntibakibaho. Nubwo ubutunzi buza bumushaka, buraza bumusanga, ariko ugasanga we asa nkaho yapfuye kuri ibyo, nta kigirira ari ryabyo. Ariko nanone n'abakene, hari abakene benshi ariko banamba ku Mana. Umukene wese ntabwo ubukene bumukura ku Mana. Umuntu wigeze kumbaza rimwe yavugaga ku Banyafurika, avuga ati Abanyafurika, ati ko abantu benshi cyane bakennye, ati ni gute bashobora kumenya Imana? Ndamubwira nti rero reka nkubwire, ni kumenya Imana no gukena ni ibintu bidahuye, ntaho bihuriye. Ni kuko nshobora kuba mfite bike ariko byose nkabibonamo agaciro. Ushobora kuba ufite ibikinisho byinshi cyane byiza bihenze uha abana bawe, njyewe nkaba mfite nkagenda nkajya mu gihuru nkaca ibibabi nkarema umwana, cyangwa nkafata urwono nkarema umwana w'igipupe nkamuha umwana wanjye akamukinisha kandi akanyurwa. Twese twumva turanyuzwe. Naho ubwo akaga ni ugutunga ibyo bintu utunze byinshi, byarangiza bikazagutandukanya n'Imana, ntugire n'icyo ubikoresha ngo ugirire umumaro. Kimwe nuko na wa wundi ukennye yagira ubwo bukene bukamutera guhora yitotomba. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana yavuze nyine ati sinkagire ubukene butuma nitotomba ngo nkuveho, cyangwa se ngo ngire ubukire bukabije nibagirwe bitume nkuvaho. Ibyo birashoboka. Hari abantu benshi Imana iha umugisha, bamara gukira bakibagirwa Imana. Yatekereza n'ibintu by'Imana akumva ararushye, akumva nta mwanya bifitiye. Ariko hakabaho n'abandi bakena cyane, akajya yibuka ati ubu bukene nubwo mbufite ariko Imana iranzi. Akayinambaho akabaza ati Imana iranzi rwose, ntabwo Imana inyanga kubera ko ntafite ibintu byose nkeneye. Sinzi niba nshubije ikibazo cyawe, ariko ubukene ntabwo bujyana umuntu kurimbuka, n'ubukene ntabwo bujyana umuntu kurimbuka, ahubwo ni uburyo ubyifashemo. Ibyo byombi, uburyo wifashe mu mibanire yawe n'Imana. Njye nibiza ko bice bigaruka no kuri rya jambo rivuga ngo byose hamwe kubizera Imana bifataniza hamwe kutuzanira ibyiza. Waba ukenye waba ukize, kimwe gusa no kubaha Imana, kandi ukamenya ko niyo ibigira ikabigirura. Niba uri umukire niyo yabikoze, niba uri umukene nawe igihe cyawe kirahari, niwakomeza uyizera. Imana ishimwe cyane. Rero turashaka mutubwirire nk'aba namwe mwatubwiye ko uri pasteur, ni iki mwotubwirira? Turi ku musozo w'ikiganiro cyacu, turiko turabandanya ariko turi mu kurangiza. Ni iki mwotubwirira abanywanyi bariko baradukurikira, harimo abakozi b'Imana, harimo abarongoye amashengero, ni iki bofasha, ni iki bogwiza cyane kuko urumva hari igihe dutonda mu ishengero tukaza tukavuga inkuru nk'izo, ariko ni iki boza baribanda ko kugira ngo ubugingo bw'abantu b'Imana bwoye gutaka ariko bugire destination? Ko destination twarayihawe, turi no mu kwezi kwa Pasika, turi mu kwibuka Yesu ababazwa. Iyo yose yabaye inzira yo kugira ubugingo bwacu ntibwongere gutaka. Haleluya. Mutubwira abanywanyi bacu ko badukurikirana. Ikintu nababwira kandi nanjye mpora nibwira, ni ukuvuga ukuri. Ni ukuba mu kuri kandi nkabwira abantu ukuri. Nkababwira ijambo ry'Imana ntarica hirya. Babandi bagize amahirwe
bakaba bari mu rusengero, bakaba baza mu nzu y'Imana, bakeneye kwigishwa ukuri kuzuye. Bakeneye kutabwirwa ko kuza mu rusengero ari ukuza kuhafata iby'isi gusa. Ngo naje hano kubera ko nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ngiye kugura imodoka nziza, ngiye gutunga inzu nziza, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu bifatika, ibyo nabyo ni byiza kubitunga. Ariko iyo umuntu aje ari byo hanze amaso, iyo atabibonye aragwa, Imana akayivaho. Ariko igikuru ni ukubwira abantu iby'ubugingo, tukabwira abantu kuri, tukababwira koko hariho ubugingo, ntibibe ibintu twahinduye ibyo kumenyera ngo tuvuge ngo ubugingo buhoraho no kurimbuka. Iyo ni imvugo izwi cyane mu bakristo, turabivuga cyane, tukavuga kurimbuka, tukavuga n'ubugingo buhoraho, ugasanga ni imvugo yamenyerewe. Ariko ibyo bintu biririyo, ibintu nibyo ni ukuri, birahari. Dukwiriye rero kubwira abantu bakarushaho kumenya iherezo ryabo, tukabigisha, tubashishikaza. Ariko ikindi kintu nanone navuga, natwe abakozi b'Imana cyangwa se abakozi b'Imana tukabera urugero rwiza abo tuyoboye cyangwa se abo twigisha, kuko turagiye intama z'Imana. Turagiye intama z'Imana, kandi namwe muzozibazwa cyane. Tuzozibazwa cyane. Ibyo bikwiriye no kudutera ubwoba. Uyu murimo tukawukora duhinda umushyitsi, tukawukora dufitinya Imana, kuko n'umurimo tuzabazwa. Dukwiriye rero kubwira abantu b'Imana, mbese Imana kugira ngo itwizerere gukora uyu murimo, cyangwa nawe umuntu wese wamenye Imana, rega yahawe iyo nshingano yo kugira ngo azane abantu kuri Kristo, umuntu wese wamenye Imana. Ariko dukwiriye kubikora vuba kandi. Yesu ari hano ku isi, Yohana ibice 9:4 yaravuze ati nkwiriye gukora umurimo wa Data hakiri ku manywa, ngo kuko bugiye kwira ubwo umuntu azaba atagishobora gukora. Ngo ati nkiri ku isi ndi umucyo w'isi. Hari ahandi hantu yarari abigishwa be bamusanze aganira n'umugore w'umusamariyakazi, ni muri Yohana ibice 4. Ariko baza bashaka kumuha ibyo kurya, aravuga ati rega jyewe mfite ibyo kurya mutazi. Arangije arababwira ati jyewe ibyo kurya byanjye ni ugukora no kurangiza umurimo Data yantumye gukora, cyangwa se umurimo w'uwantumye. Urumva? Rero dukwiriye gushishikara tugakora ibyo dukora nk'abatabara vuba vuba, dutabara bwa bugingo burimo gutaka burimbuka. Icya kabiri cyangwa se icya gatatu, dukwiriye gusohoka mu nsengero, tukajya tugasanga abantu aho bari hirya no hino, tukabasanga aho bari, tukabashaka, tukajya kubashaka nyine. Ya nama yazimiye, tugasiga 99 zidakeneye agakiza, zamaze kubona agakiza, tukajya gushaka ya yindi y'ijana aho iri. Tugasohoka mu nyubako, tukajya hanze, niba ari ibiterane dukoresha hanze, niba ari uburyo butandukanye dushaka abantu ngo bakizwe mu buryo butandukanye. Dufite ibikorwa byiza dukorera abantu, bigatuma bamenya Imana, bakaza bakareba ko Imana ikorera muri twebwe. Murakoze cyane rero mama, dusa n'abarangije ikiganiro cacu. Ariko mbere y'ibyo turashaka mu duterera kamo ntihabuze umuntu ariko aratwumviriza ashobora kuba yumva nawe ijwi ryiwe ritaka nk'uko mwabitubwiye, akiri muri ubu bugingo, ariko akavuga ati nzova muri ibi bintu ryari, mbega Yesu yoza uyu munsi noja hehe? Hari abantu gushika n'ubu, nubwo Yesu yadupfiriye ku musaraba, nubwo Pasika turayivuga kandi amadini yose arayubahiriza, ariko ugasanga bwa bugingo nyene, wa mutima uguma uhora uvuga uti nzova muri ibi bintu ryari, kandi inzira twarayihawe. Niki wotubwirira yaba umujene ariko aratwumviza, yaba kuko ibi biraba umuntu wese? Ego. Ikintu nabwira abantu nuko nta muntu n'umwe Imana yashyize kuri iyi si ari impanuka. Nta n'uwaje gukora ubusa. Usibye no kuvuga ko wenda buri muntu wese akeneye gukizwa akamenya Kristo akagirana umubano nawe, ahubwo dufite n'inshingano zo kugira ngo tumumenyekanishe. Ndagira ngo mbwire buri muntu udukurikiye yuko ubu buzima turimo bujya burangira kandi tujya tubibona. Ntimubizi se? Ugira ujye ukabona umuntu aragiye mutari mubyiteguye, mutari mubizi, ariko noneho hari n'igihe Yesu azagaruka. Rero buri muntu wese uri kuri iyi si akwiriye kumva ijwi rihamagara ya ntama yazimiye. Umuntu wazimiye cyangwa se umuntu ubugingo buzimiye cyangwa burimbuka ni umuntu uri mu byaha. Ushobora kuba
iby'Imana utabitekereza wumva nta nicyo bivuze, ariko ijwi ry'Imana riraguhamagara uyu munsi. Uhindukire ukeneye umubano na Kristo kugira ngo nawe ashobore no kugukoresha ukiri aha ngaha ku isi. Mbere yuko numara guhabwa agakiza, numara kugirana uwo mubano na Kristo, uzahinduka uw'umumaro. Arega dufite umumaro ku isi, dufite umumaro. Iyo twicara aha tukavuga ibi ngibi ni ukugira ngo bigirire abantu umumaro, kandi ibyo nibyo Imana ishaka ko dukora. Irashaka ko tugirira iyi si umumaro, noneho tukaza umunsi tuzava kuri iyi si, yaba umuntu apfuye cyangwa se Yesu agarutse, tuzabe imbere y'Imana turi abantu bashimwa, nk'abantu bakoze ibyo twatumwe gukora, nk'abantu bashohoje impamvu yo kubaho hano ku isi. Ntabwo turaba kurya no kunywa gusa ngo tugende. Bibiliya iravuga muri Matayo 25 n'umurongo wa 31 kumanuka kugeza kuri 46 ngira ngo, haravuga ngo ubwo umwana w'umuntu azagaruka mu cyubahiro cye, ngo ari kumwe n'abamarayika bebera, ngo azicara ku ntebe y'icyubahiro, ngo maze ngo amahanga yose azaba ateraniye muri imbere ye. Amahanga yose ni ukuvuga ngo wabishaka utabishaka, ntabwo ufite ahantu uzanyura, nta nzira yo ku ruhande ntayihari. Yiza kuba yari ihari, abantu bavuga ngo nyenzicira hariya, oya, ariko twese amahanga yose tuzaba turi imbere ye, ngo maze ngo azarobanura abantu nk'uko ngo umwungeri arobanura ihene mu ntama, ngo maze ihene zishyira ibumoso n'intama zishyira iburyo, ngo atangire rero ababwira ibyo bagomba gukora batakoze. Murabizi ibyo byanditswe, ntabwo nabisubiramo ku mwanya wacu urangiye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo wabishaka utabishaka, warubyiruko, bana b'Imana, muracyari batoya mwebwe. Hari abantu bakuze bifuza ngo iyo nza kuba nari nkifite imbaraga nk'izuriya musore, najyaga gukorera Imana nkarangiza imirimo yanjye yose ngomba gukora. Yesu yakoreye Imana ari urubyiruko, yari umusore nawe akora hano ku isi, agira ibigeragezo nk'iby'abandi bose bageragezwa, nk'iby'abantu bose, ko yari afite umubiri, ariko ngo ntiyakoze icyaha, kandi yari ashishikaye. Yararaga nijoro asenga, ku manywa ngo akirirwa yigisha. Njya nibaza ngo ariko yaryamaga ryari umwami wacu? Ntabwo yaryamaga, yari ashishikajwe n'umurimo ko yari afite n'imbaraga. Hari abantu benshi rero bakeneye gukanguka. Aho uri ndagira ngo nkubwire, ndaguhamagara wumvije ijwi ryanjye nguhamagaza, umenye ko atari igiye guhamagara, ahubwo dore ni ijambo ry'Imana riguhamagara ngo ugaruke, warubyiruko we, wa muntu mukuru we wirengagije Imana, hindukira kuko nta hantu dufite aho tuzabicikira. Uwo munsi uzagera byanze bikunze, twese tuzahagarara imbere y'Imana, ahubwo dutunganye inzira zacu. Yego. Murakoze cyane mama pastor, murakoze cyane n'ukuri ku mwanya wanyu, kandi n'ukuri mutubwiye ibintu bikomeye kandi byiza. Nurangiza mvuga ngo uri n'ugutwi yumve ico mwuka ariko abwira ishengero. Ndabizi neza ubu muri iki gihe ibintu by'agakiza bisa nk'ibiko biratituka, bisa nk'ibiko biratagaciro kubera technology nyinshi ziriko ziraza, ibintu byinshi bisamaza ni byinshi, ariko tuvuge ngo uko bigenda kose hari aho turiko turaja, kandi aho nituhagenda neza tuzahagera. Nibitugora naho niba turiko turirengagiza aya majwi, erega nijwi ry'usemera mu bugaragwa. Je novuga ngo ubu butumwa tuba twumva mu gihe nk'iki, twovuga ko ari bwa butumwa Yohana yavuga yasemera mu bugaragwa. Ubu turi mu gihe c'ubugaragwa. Ubugaragwa bisigura ikintu cose, ahantu hose ubutumwa bwiza butakiriko burakora, ubutumwa bwiza butakihawe agaciro. Isi turi muno munsi ni y'ubugaragwa. Nukuvuga ngo nimba rero tukironsa amahirwe bene data turiko turumviriza abakozi b'Imana, ntitubifate mineneko. Hari abantu benshi bariko baritanga kugira ngo ubutumwa bugere kure, kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo niyo ubutumwa bwamara kugera kuri benshi, ngo ico gihe Yesu azobaje. Ndizera neza nico gituma ama media hari, nico gituma ibintu byose bihari. Nibi turiko turakora, turiko tugerageza gushikana benshi kuri Kristo. Nukuri Imana ikuduhera umugisha mama, mwahevye byinshi muri igomwa, muratwitaba, kandi nukuri n'ikindi gihe muzotwemerere. Imana ibaduhera umugisha. Amen. Murakoze cyane. Yego. Rero banywanyi ba Warubizi turarangije. Nukuri ndizera ko mwagize ibihe byiza, kandi nukuri mwandike no muri commentaire topic yose muzoba mushaka mwumva twovugana ko. Nababwiye ikintu cyose mushaka, niba ari ntahe, niba ari inyigisho, niba ari ubutumwa, iyi platform yuguruye kugira ngo ni yanyu, ntabwo ari ikindi kintu, niyo kugira ngo dukorere Imana. Rero twongeye kubibutsa igiterane cyacu ku munsi wa gatanu kiratangura ku mugoroba, ku munsi wa gatandatu
hazoba hari inyigisho z'aba-leader, donc leadership. Wumva yuko izo nyigisho zishaka nawe uratumiwe, nukuri kaze kwa Mungu mu gitondo no ku mugoroba, mwese murahawe ikaze. Tuzogira ibihe vyiza bidasanzwe, abakozi b'Imana bazoba bahari nka Apollinaire mukunda cyane kandi mumenyereye, na Pastor Evode kuva muri Canada, na Pastor Pio kuva muri Maine. Nukuri tuzogira ibihe bidasanzwe, ndabibatumiriyemo. Kaze rero, Yesu aduhana umugisha, naho ubutaha. Bye bye. Ishengero Christ Life Center CLC binezerejwe no kubatumira mu birori by'isabukuru ryayo rigira kabiri ritanguye. Tuzoba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye nka Apotre Apollinaire Habonimana avuye mu Burundi, Pastor Evode Nduwimana n'umufasha wiwe avuye muri Canada, Reverend Pio Kwigize n'umufasha wiwe avuye muri Maine, n'abandi bakozi b'Imana batandukanye. Ivyo birori bikaba bizoba ku magenekerezo akurikira: kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 18 kuva igihe cy'isaha 2 z'ijoro gushika isaha 5, kuwa gatandatu igenekerezo rya 19 kuva isaha 4 z'igitondo gushika saa 8 z'umuhingamo. Hateguwe igikorane nkarishabwenge ku barongozi. Kuri uwo munsi nyene kuva isaha 12 gushika saa 3 z'ijoro hazoba hariho amateraniro yo gusangira ijambo ry'Imana no gutazira Imana hamwe n'abaririmbyi batandukanye nka Lionel Chusa avuye muri Oregon. Ku munsi w'Imana ku igenekerezo rya 20 tuzohimbaza Pasika kuva igihe cy'isaha 4:30 z'igitondo gushika isaha 7 z'umuhingamo. Tuzoheraheza ibi birori no guhimbaza isabukuru y'imyaka 2 CLC imaze ivutse. Bikazotangura kuva isaha 9 z'umugoroba gushika isaha 3 z'ijoro. Muze dusangire uwo munezero kuko Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Wari ubizi